Biyag ti tao. Biyag ti tao. Naimbag nga orasyon papagayam. Itagundaway sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Malmalpasan ti patpatarimaan mo abalay mo, pare Hector. Uwan pare Buyet. Kapuday ta, iti panagsugsugal ko. Uy, talagang nagumok tigasat kang ka, pare. Tunggal mapang ka makisugal ka, mangabak ka. Manmanaw, ti pan nakaabak mo, pare. Nagsurti ka. Ay gawin na pare Buyet, gusto ka. No kaya't mo ti bumaklang ako, sumurot ka magkanya ka magisugal Anya? Kas makita mo ay paray, nagdakkel ti matatarimaan na balay ko. Kaya pula day ta iti panagsugsugal ko. At tiwa ka dagiti agsapsapul iti abroad. Manumulas sapul da ijay ngayon, idilig iti sapsapulag iti sugal. Ha? Iso sumurot ka matan kanya ka mapan makisugal pare. Nagganas ti agsugal. Ay, kwa, pare. Sana ka na iti sugal. Anusak di kalapaw ko iti nga ti taltalon. Tinapatag, naragsaka. Kaya sa anak mo't lata mabisbisinan. Sana rumbang nga apalam ni Hector, ta nagtawd iti panagsugsugal na ti kwarta na aramat iti balay na. Saan kumot nga pala ni pare Hector, tatang? Napintas lang amin ti lang at ibalay na. Ma-appresyar ko, tanalaing di arkitekto anang design iti balay na. Nagdakkel nga agpaiso di balay na. Isunsamot ta ti kalawaan ti balay na dito yung lugar tayaw. Uwan, tatang. Ibagbaga na nga rot kanya ka mapanak ka nung makisugal. Tapno madaanak mo't iti balay akas iti balay na. Daita ti di mo aramidan anak. No maigumon ka iti sugal ay san la balay ti mapukaw ken ka. Uray biyag mo Anya? May saldam amin asanikwam. Daga, balay kanda dumapay mailakaw. Tapno lang ada maisugal mau. Kapadasan ng dayta dagiti sumusugal. Ha? Di mo dangdangan ti bagbaga na anak ka. Ang talong ka lang ngayon. Napimpintas pa ti makisugal. Uwan, tatang. Dakas dayta aramid asugal anak ka. Sana nasayat dayta. Boyet, mapanta ka na balay da Hector. Anya nga iti aramida kay di balay da Hector, Marian. Ginom kayo kanu iti anak. Kaduay na iti babarkada na asukal. Mabay na ka mapan bakit? Jakmat am-am mo dagiti manugal asa nga ilin ha. Ay, agyaman naklakay. Kila nung mapan ka nga paiso di balay na ginom iti anak. Mas dawak akin ka bakit? Kunak no palubusan na kamapan agi ng iti arak. Subsubukin ka lang, no talaga ang mapan ka ginom iti arak, lakay. Ay naam muna kun bakit? Barkada nga agpaisaw ni Pare Hector. Ngayon madalimitasyon na. Lakay. Mapanak la iji talon kun ngam ti mapanak agbartet. Sayang la ti oras ko dita bakit? Sayang dyan agad nga arakan pulutan mi iti kalman pare Buyet. Di ka ngamin imay, di balay ko. Ha? Ay, ikwa. Anda ngamin na panak Pare Hector. Ada na pa na mo, no di mo la kaya ti makidanggay kada kami. Saan nga iti dayta pare? Di ka ko magpanunot iti sa bali. Talagang nga day naramid ko iti kalman. Alala. Sana na dahi tati pagsaritaan ta pare. Mawatan ka magkit di. Di mo mapanawan ti asawa man niya. Anya? Joke! Sika, ikaw lang marabakan pare? Sika talaga Pare Hector. Umay ka man kiti pare. Sa dino ti papananta pare. Sa dino pa'y kumangay. Awisan kay di balay ko adakala. Anya? Di ka nagkadkad. Nas ka na makitam, tinalpasan ang balay ko. Ha? Sa kansan lang dito. Agsyat ta.
Awisak man dagiti babarkada ket aginom tayo iti ara. Anda ako mapay papanak, pare Hector. Di na kon mapagkadkadan ita pare. Agsakit tinakam ko ken ka no di ka umay iti panangawis ko ken ka. Anya? Bumawi ka ita nga ginom. Gaputasan ka nga imay idi kalman anaginom. Makita mo tinalpasan na balay ko pare. Nakula pa iso. Selebrasyon kon da ito ket agrenag tayo iti adu apulutan ken adu nga ara. Kat wala, pare Hector. Awisan mo't naman nga magsugal, tagayin mo, tapno damat kwarta na akas ka na tayo. Pars! Isumati pagbagakan ko na. Angam saan ka no ana asam iti sugal. Pare boyet. Makita mati unag tibalay ko. Agkakapinta sa kagawaan. Nagdakkel ti telebisyon akaslas sinyan. Kaslanot din palasyo ti balay mo, pare. Naglawa, kanap no iti agkakangina akagawaan. Isungaron ngay bagbagakon kan ka pare. Sumurot ka kada kami ang mapanagsugal. Ha? Saan ka di nga damat talon mo? Isaldam pala ti dagan, tayo ti usaram nga agsugal. Patyan na, tapara batla kada kayo kanibakat mo ti bagbagak. Pare Hector, Di ka madanagan tag dubli ti kwartam no mga baka. Jack kaya ti sugal, pare. At dayta ka manan ako na. Di mo man sang kay baga dayta di mo kayat ti sugal. Pagsaya atam ti bagbagam. Ha? Saan lagayam nga agdubli ti kwartam no mga baka? Agtriple pa ya. Bumaknang kan tumot ten akas kada kami. Isong agpanunot kan. Apay akit kita ang tisuli ti balay ta boyet lakay. Ako, awan bakit? Kitaem ka di dagiti naana yun adidinta. Wano umapal ka ken ni Hector ana pintas ken nagdakkel ti balay na. Na yan, dagiti daduma adiding ti balay ta. Ayos lat ta bakit? Tinapatag. Sana nagtaod iti dakas ti kwarta na aramat iti balay ta. Talaga matlakan. Uray no katawaan na ka ni Hector. Akalapaw laeng ti balay mo. Tinapat. Saan ang nagtaod iti dakas ti kwarta na aramat dito'y balay? Bakit? Sana bali nakalapaw laeng ti balay ta. Tanaragsak tangit nga agdenden na lakay. Anya nga pare Hector. Anya tiramidan tayo kakadwa. Nabak tayo mat. Zero balance tayo ita. Relax ka kadilang, ambo. Saan na pare ko ti kwarta? Anya? No naibusan ti kwarta tayo, agremedyo tayo. Nagado ti matakaw dita. Dayta mo ti sigod nga aramid ko. Bawan may sugal ko, mapanakagtakaw. Ako pare. Tayta ka tikakayat ko kan ka. Alay kang agpanunot iti pamuspusan. Bilibakan kan. Ala, siya kung ti makamo iti pagsugal tayo. Ikandak la iti sumagmamanungal daw. Addanton kwarta tayo. Promise! Imalatiw ka man dito balay pare Hector. Wan, pare boyet. Awan ngamin makasarsarita ka di balay ko. Gusto ngayon bayan. Basta ka di. Pasensya ka na. Tawan may pasangok ang merienda. Tadayumot kami ti tersena dito kataltalunan. Siga, med pare. Saan na pare ko ti merienda? Nalpasan ko na nagmerienda di balay. Napresko ka ang tiangin dito yung lugar mo. Baka pasalibo ka gitirik na. Talaga may pare Hector. Marelax ka dito kataltalunan. Ne, mabisinan dyan mo pare boyet. Wan nga ron pare Hector. Kalkalpas mi lang kami na nagarado. Iso mabisinan dyan ko. Naglukmag din mo pare. Talaga tinaripato man ang bag. Kukuam sa pa'y dagiti kaldingan na iwayway iti saan unay nga dayo. Wan pare. Kalding ko amin na kita. Aduda. Napauli mo kamatan pare. Kan itay pa ito malangkyaw ka. Ay ko
Di mo latan ni kaskaso ti panagulima ko. At dalasim ka ni ti isip ko. Ha? Sige, sige. Sana ko nga agbayag pare boyan. At apay kayang paramidag iti balay ko. Ni, nagbiit ka matang ngay malati pare. Saan pa ila nagbayag ti saritaan ta? Agawit kan? Agyaman na tadi nakpinaya nangawis kan kagaginong iti arak pare. Mabay na kin ka pare Hector. Ato na daras ngay nawis na ng pinagkidkidan ka. Ala, aginom tabay pare. Ado ti arakan pulutan. Agpapas ka. Naparte ko kon pare. Diyak samatin ka balan ti agawid. Maulaw ako. Nalawa ti balay ko apagturugam. Rabi iyo na yan. Ang mga non niya pa iti mapasamak kan ka iti dalan mong agawid. Kababayin na kan ka pare. Anya ko mga iti pagbayanan. Maturog kan iti balay. Ang mga orayan nak ni Marian. Sakti makamu ka ni Marian nga asawan pare. Managdandanag kamot ako na. Ha? Mawatan ni Marian, payasaan ka makawit ita. So, dito ka na maturog. Sa bagay, nagpakadakan ko na pare. Alala, ituloy ta na ginom pare ko yan. Ibusan ta tinabat-bati pa nga arap. Nasayata na sabat ka kasingsin boyet. Itay pa nga urayin na ka ni ipagmarian. Apay kasinsindyuan, anya tinapasamak. Jinwang yu, tinakaw da di rabi eh. Anya? Awanan a jinwang yu. Idi makariing ni ipagmarian. Awanan. Jita dilaangan tinwang tinabati. Diyos ko, ayan nga rudin ti asawa kasinsin. Napan iji barangay hall. In-report na ka ni kapitan na tinapasama ka pa nagtakaw. Anya? Apay kasinsin. Sa dino ay tinagturugam. Tasan mo nabantayan jinwang yu. Ijay balay ni pare Hector. Naginom kami iti arak iti rabi. Ala, agsang sangit pa ni ipagmarian. Di na namo tararamidan na gapo iti pan nakapukaw tinwang yu. Surutek ti asawa kay di barangay hall. Ay, unay matanda tayo napasamak. Ikay madanagan, tapaimbestigar ko ana imbag ti pan nakatakaw tinwangyaw Marian. Boye, Agyaman kami kapitana. ang kasano day tan lakay. Anya nga iti usarem nga agtalon. Tinakaw damod ten tinwang ta. Dagiti awanan ba yun agtatakaw? Awan konsensyada. Kakaisuna anwang ko pagtaltalong ko. Tinakaw na pa'y. Inawaga ko ang dagiti pulis. Umaydad dito'y barangay tayo. Daskan ama imbestigaran ana imbag da ito. Unay mo ten tinapasama kitinwang mo, pare boyet. Huwag nga ro pare Hector. Kakaisuna anwang ko. Tinakaw pa'y ladagiti awanan bain at tao. Pare boyet. Adipon ni Satanas no asino man dagiti nagtakaw. Ala, di ka madanagan pare. Kinapud mo na. Nangabakak manan iti sugal. Ikang kay ti kwartan. Anya? Masyanakan ka pare. Isong ikang kay ti kwartan. Agyaman no kasta pare Hector. Talaga nasingpot ka gayan. Mapangnamnamaan ka pa'y. Awanan niya man na, pare boyet. Gumotang kay ti may sa akaban na bagas kan groceries tapno ado ti abasto yun. Anya? Ni, kababayin launa yun ka pare Hector. Di mon panunutan da ita, pards. Nasingad ta nga gayam, iso at tulungan ka. Ay na, talaga ama nagtulong ti gayem mo. Agkasim nga, tinikan na kayo ti kwarta. Uwan Marian, nangabak iti sugal. Diyak kumawatan ta nagtawad iti sugal ti kwartang inted na. Impilit naman. Guraan na kanuno diyak amatan. Sayang dyan wang talak. Bakit? Sa pila kumaan, tamatiliw iti kabiitan apanawin dyan nagtakaw iti nuwang ta. Di man madne pare boy. Tinakaw may tinwag na. Ayam sana bali, tayo ni kamutan ni te kwarta. Di kwartang ented ko kan kuha na, kat bayad mo't latin la ko mi ano na.
Nagmayatan ti agilan, iti naglamuyo ta subah ta makarelax na tao. Nang runa, kahit nagpintasan ti balay ko. Agkakangina, nagiti usar ko iti balay. Siyak, ti kapintasan, iti balay, iti lugar ni. Ginginid mo tayo, iti napiksa. Nas ka na makaruwara ka dagos iti balay ko. Karating at ti pumanaw. Marasudan ti balay ko. Boy, nagpigsaging ginad. Wan nga ron, Marian, anya ka din dito mapas mo sama. Apo, kalaat na ito na pasama ka. Agtalina talaan gito eh. Ha? Nasuot ti balay ni Pare Hector. Wan nga ron. Tulungan na ka, mga asyo. Masyan kayo kanya ka. Pakalugaran, tulungan tayo ni Pare Hector. Napandagan iti siminto. Tulungan na ka, Pare Hector. Bagkatan mi ti siminto na ipandagkan ka. Kartungan nyo, tsak mamusan ang tisakit. Nagsakit ang tinter, abagay ka napandagan iti semento. Pare Boyet. Ni, agyaman ang panagsublim ti puot mo, Pare Hector. Pare, Apay ngagsangit ka. makawanan na pare. Apay ngagkid daw kay ti pamakawan kanya, pare. Dakkel ti basol ko ka pare. Anya? Sa pala kumata babakawan na. Di ka maawatan, Pare Hector. Awan mo't basol mo kanya. Ada pare Boyet. Panag ko na dinusanak ni Apo Diyos. Gapoy ti panang loko ka. Anya? Siya tinang takaw itinwang mo. Anya? Tinakaw ko tinwang mo. Kat insugal ko ti kwarta naglakwak. Pare? Ulit agtagkit daw iti pamakawan kan ka. Sana rin banday dyan nga naramin ko. Ala, agpaimbag kakit di, Pare Hector. Imbag pa'y kada kayo nga agasawa pare. Sana nan ano ti kalapaw yung di nagginginad iti napigsa. Baba ni ti kasi ti Diyos, pare. Saan kami nadangran, kan sana narsood ti balay ni. Awan sir di tinagdakil balay ko. Gaputa narsood lang. Nakamiris ako pare. Nagtaon mo't ti panagsugsugal ko ti kwartang inaramat ko iti balay ko. Ha? Kaya naglablabo isak. Sikapay agayam ko ti tinakawak. Nalabit, nadidigrak. Gapo iti dakas nga aramidak. Agyaman ak ta nakaamiris kan, Pare Hector. Di ka madanagan. Tulungan ka lata, tapno makabangon ka manan. Ken tulungan da ka, para iti pan nakaipatakder ti balay mo. Pare Boyet. Di ka ganag, napakawan kan. Basta agbalbaliw kan ang maminpinsan, pare. Dakas ti agtakaw ka nagsugal. Day tatitandaanan. Uwan pare Boyet. Tandaan na amin ngayon bagang. Agyaman akmat, gapo iti panang pakawan mo kanyak. Awan serbi ti kinabaknang no nagtaod iti dakes awagas. Bueno gagayam ditan tinagibusan ti pakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Missy Faye. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.
Hello gagayam na imbag nga orasyo. Kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Ilyang, saan napod no anagan ti intay drama ita. Ngam sakmay na, hello mampay ka ni Evangeline Garbin, dita Abu Dhabi. Ni Flor de Lisa gagasa ka na amin nakabagyan na dita naggasikan ka ni Mila Luga dita Singapore. Kastiman ti ko na ni Kabsat Ilyang. Dirman ang biyanang, agpada kaming agpenpensyon iti asawak. Aminaduak, at dalas-lastog wenno palpalanggwad ming agasawa. At daurnong mi iti bangko, kat adda nagsaritaan ming agasawa apangusaran mi iti dayta. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ilang bakay, mano ka di amin ay tayo ornong ta ije bangko? Ay na, Rosito. Di na magmuman di kalmanan. Itadamagamanan. Ha? Dagulit ka mo alakayan. Madanagan na ngamin bakay. Ang mga numabangkrab di bangkaw. Sapay dakkel tinaidulin ta kwarta ijay. Ang mga numasayang di kwarta ta nakadulay. Saan mo siguro? Di mo laan mo makapadana ka talaga. Diyak maituruturugan panunutan dahi ta. Isot ti pakapuy-puyatak. Kahit, anya nga raw ti pamayan tangay iti urnong ta kwarta. Napay no usarintan bakay. Pagpatakdir ta iti dakil abalay ta. Anya? Ananun tangay ti dakulabalay? Kaada nga rodon balay ta. Kaya kung aron ti dakil abalay bakay. Basik tindaanin ti balay ta. Kahit, kasi doon to ngayon diag na dito'y balay ta. Kaada mo ton babalay dagiti anak ta. Ay na, pagbalayan to dagiti dingwin ta Anya? Alan bakit? Agi patakdirtan iti balay ta. Tay nakadakilaw na. Tapno data ti kadakilan ti balay diti lugar tayo. Umdas si kwartata tadakil ti urnong ta. Sa bagay, adamo puntom lakay. Bakit akaon? Lakay kamutan. Sumagmamanula atawanan ti panagbiag ta dito'y lubong. Iso nga enjoyin ta ati urnong ta. Ewan na, nagrigrigatan talay dya kwartata. Mano atawan nga inururnong talay dya. Idi saan tapay ang nagretiro iti trabaho ta? Sa nainayon pa itay intida kwartata edi nagretiro tan lakay. Huwag nga raw, kitno bilang maibos na dya. Awan problema, kaagpin-pensyon ta mga agpadpada. Umaki di Alang garo. Planuan tante panagpatakder tayo ti balay ta. Tapno malpa sa dagos. Ay na, napintasan ti balay yun, nanang, tatang. Saanan ang masapul ang ma-renovate? Saan mi apa-renovate? Kastoy na lay tuyay. Mangipatakder kami iti sa bali abalay di taabay na. Anya? Ananwan yung iti ado abalay? Sagay sa kayo. Saan? Pagbalayan dagiti aso kan pusa. To'y daan na balay. Ta ijay kami to kabarbaraw. Abalay. Anya? Ay nagsaysayang kay laiti kwarta. Imbes nga ag-enjoy kayo. Agpa-share kayo kasjay. Ingkay ag-shopping. Gumatang kayo iti agkakapinta sa kagawaan nyo. Baybayan yun tabalay. Napintas mo ti balay yun. Kaya mingarog mo ti dakil abalay anak ko. Ananwan nyo ay ati dakil abalay. Kat dudwa kay mga agnaad. Ay basta. Noon yati kayat may. Isu ti aramidon may. Kat awan makalapod kada ka may. Kwartami mo ti aramadon may. Isu nga awan. Ti asino man na makibiyang iti panggadang may. Ha? Huwag ka raw. Nagbanog ang may taramatin mi akwarta. Saan mi adinawat na dyan? Nakasukat kan, Rosito. Intan aldawan.
Nakalukatan dyan bangkaw. Intangarulan. Agora ka. Apay adag basit tabag mo ngay. Umanay nga ron dita, ti iruarta akwarta. Maday ko bag dito. Isuntaw ti pangikanta iti kwarta. Anya? Agar aramid ka ba bakitan? Di pa higit makitkitan ti kargahan na akwarta. Intong kwan sinipdo da. Saan? Tadi kulor ti ikubag. Kan pagruta pag ti dua nga ikubag. Mas delikadaw no itibag ti pangikantay ti kwarta lakay. Paymayat iti ikubag. Takasla gagangay lati kargana no kwa. Sanaya dagiti bag ti sipsiputan dagiti manipdot. Awampay na po uta ka sinipdot da nga ikubag. So masapaw ngagbalintamot wais lakay. Malala, mabantan. No kasta, nagpagatang na ng kantatang iti materyales, bakit? Wan nga rod lakay. Ay, ipapilit damot ti kayat da. Di tayong kontrahan nida. Tamang ano isuman ti pagsaksakit ang tinagamdan karon. Bay-bayan tayo. Ay, masayangan nakla ang iti kwartada lakay. Imbes nga ginjoy da kumata bakit kan lakay dan. Sa bali matitrip da. Sa nabali, ta damot pa kausaran ti kwartada. Adda pa kakitkitaan da. Sana mapukaw. Wan ang manumula atawan apag numaran da day jay ngay. Tabakit kan lakay da ka nga rudan. Narigat akong kontraan dagiti dadakkel mo bakit? Iso bay-bayan tayo. Sapay no mapagura da. Kat mabayag adida makisarita. Nga uray masabat mo ida iti daldalan. Ay, sa bagay matkit di Apay, anya ti patakdaryaw kabagays. Ay ka balay ka bagay. Anya kumangay. Akim balay ngay. Adama balay yawn. Kanadama babalay dagiti anak yawn. Nagdadakkel pa dagiti babalay da. Ay ka balay may akan nila kay. Nauma kami niti balay may. Kaya may ti sa bali a balay. Anya, Kaya't may mutapadasan tiyag balay ti dakkel. Habang si bibiyag kami pa'y kanila kay. ay na, nagpintas lang nga rod ti balay yawn kabagays. Basik nga raw. Kaya may tayo dakkel a balay kabagay. Ay, ited mo nga rod kanya akong tidaan na balay yaw kabagays. Tabasit jay balay ko. Kan sisimla ang tididing na. Ay, sana kabagay. Tawan pag yan ang dagiti dingun may. Ha? No kasta, dingwan tagyan itidaan na balayaw kabagays. Wan! Amumag nga do ti dingun may. Kasi danowan pag naudanda. May mayap mo laang napintas ti pag naudanda. At least, nalawlawang ti sigaw da balay da. Aniyan, nagswerte ka dagita dingwan yawn, ta dadakkel a balay da kabagays. Ay ka talaga kasta kabagay. Adamod babalay dagiti kakaanak kamaon. Iswa dagiti la dingwin may ti pag naudun may itidaan na balay may. Aya, May kantumang kiidiyag dalaws no masagom taw kabagay. Tangdanan ka. Talusam ti agbali na balay dagiti dingwin may intun malpas ti patakder mi abalay may wine. may kawan lata kabagays. Day talagayam. Mano nga istures ti impagami ti karpintero, rusitaw. Talaw bakit? Umanay nga tati, kwartata. Amagan kurang lakay. Uray 2 stories la siguron. May maya no 3 stories. Tasalas ti umuna akadsaran. Kusina ti may kadwa akadsaran. Kan silid ta ti may kaalaw. Sa bagay, mabalay. Agam, ay, umdas nga ta, ti kwartata lakay. Umanay. Impa-estimate ko nga raw ki umanay di kwartata. Ano sa tapay ti agtipid basit iti makan.
Tapnosan amabiting ti kwartata. Lalala, kawa na. Si Kamala ti narawat iti karnikal. Ah, Ano siya, kuray itlog ngay na daw, awan problema. Si Kamala ti napilay iti masida. saan itan? Tada ti paggagastusan ta. Nalang araw. Aginut ta. Tapno makabalay ta iti dakkan. Lakay, nakagawa kaon. Na, mabisina ko na. Itay-pay lang nga urayag ti palangayab mo kanya abangan. Alas 10 ni tagsaba. Ngam, di tapay lang nabiga. Talaga ngayong gagarat tinaglutaw, iti maladaw. Tapno makatipid talakay. Pamigat, kan, panggal daw day tuya na pananganta. Di mo nagtip-tipid talakay. Imbe sa mamitlaw ti pananganta, iti may sangal daw. Mamidwa pa'y laang. Tapno malpas, ti ipapaaramid ta abalay ta. Ano santan? Uray ta, italaday ta ilakay. Numalpas ti balay ta. Agpapastan tumanag na mangan iti unlimited. Nanay Ilyang, alaang daktumot nga ro da babaunon niya, inton malpas ti balayaw. Ay kahit mabalin lata, kikay. Apay, awan trabahom itaya. Nawan nga rod nana, istambaya kita. Iso nga alaang dakto katulong yawan niya. Ikaw, ang lata, kikay. Rayom nga raw da malpas ti balay may tayaban kan raw. Ay, una na, talaga akasapulan yun ti babaw na, numalpas ti balayaw. Tadi yun to kabailan na dalusahan. Tanay, kita niyaw, nagdakkel na yan. Nakita mo, jay patpatakdirdanan ng kantatang abalay da bakay. Wen, nagdakkel. 3 stories sa amoy kanon day jay. No pangananwan da nga ta iti dakkel abalay Kawamot ka balay da. Ay, talaga sana maikat ti kinapalangguad da no daduma. Naimbaglakit din ata saan nakatimawi di tikas dyan nga ugali da. Mala, pagbigyan tayong tabakit kin lakay da. May mayatin di kas jay. Ngam ti ibisyo da ti kwartada. Bakit? Ay, nasakitan ti saka kabagmag na bakit. Ay kauray siya ka. Anday, Nangrunak at nagdagsan ti mo ta. Ang maganos ta. Tapno makatipid ta. Miso pa'y ngamin ti pagarkilata ti tricycle. Ornongon ta kidya pangnayaw ni ti may gatang ni ti materialis na kay. Ay, siya pa ya daw. Ano pa iti paggastusan, iti may patpatak. Tarabalay ta. lagi na natawan ba bakal? Ah, Nabandugak. nagtugaw ta pa ilang araw ti tawiting shed. Nagrigat gaya man tagi patak dari dak kilabalay. No kaano abim makay kinlim makay ta. Isumay ti panagtipid tay ti kastaunay. Ay ka, ganos ta. Tapno malpas ti balay ta. Naimbag tulan no malpas ti pagkastusan ta. Uray, agkoy tantumanan ni Jay paraagan ta. Siya pa'y adupay tinaskin ang magata nga materyales. Kagudwa pa'y ladyan alpas. Kurang samay ti urnong tan. Anya? Ay, kunakman no kunam nga umanay. Kasta maggamay kimbaga ti karipintero. Yung di na magayam inraman at tinutal ti bayad ti trabahador. Sapay nagaduda at trabahador. Anya? Ay, kay, kasanong garudon nga ilakay. Kapilitan na may sarding ti balay no kas kasano. Ay, anya? Ay, saan? Saan na mabalain? Masapo lamalpas day jay. Kababain no may sardang. Siyempre, ibagan to dagiti tao. Kundi balay tayo tidakal. Nga may sardang mulagayam. Kahit pangalahan ta kung mga rod nga iti kwarta.
Umutang ta kadagitan nakta. Rasan, dadala dilawan daan umutang ta kadakwada lakay. Aglunak, ilimod ta ti panaglun kaw. Di tayo bagbaga nga utang ti daduma na gasto si ti balay ta. Ibagata akas, amen. Kay, nakalunkan ba kay? Wan lakay. Ay, nariga bagayam ti agbalay ti dakkel. May pasubo na tao nga umutang. Sa payadaman intag te karpintiro alistaan ti magatang. Ay kagatangan ta alakay. Adamot tay na utang ko a kwarta. Kat, kumusta ti balay yo, nanang? Nalpasan. Wan, dandanain. Nagdakkel di balay yo. Naibusan na ti urnong yo. Ta sigurado adakkel ti nagastos yo ijay. Wana, nangam di balay. Takap-kap na kan mi bay. Ay na, nagastos tagpaarami iti balay, nanang. Nangrunan no kasti kadakkel. Talupay mga rudakad sa aran. Tirigat yun nga, amang dalo si Jay numalpas. Ay, awan problema dita. Importante ay malpas. Wa magkidi ah. Sige, tani, aldawad. Mapana kaun. Papanan nyo aya. Mapana ki Jay Ilya. Kape magmagna kayo ngay. Aglugan kayo ah. Saanan, tanangin na ti arkila ti tricycle. Magmag na aklatan. Kan, exercise pa'y. Bakit? Nakita ko ni tatang iti agsapa. Gimatang iti sardinas. Kun nagugot iti ugot ti kamuti jadalan. Di mo't saan dang agsida iti sardinas ide. Ay, kapilitan itan tamok nga agtip-tipid dagi jay. Amok ti style da nanang kantatang. Di dala kayat nga ipadlaw nga maamok ka mabitbitinan ti kwartada. Isong agtip-tipid da. Kitaam nagpaili da ka magmagnada. Ibagbagata lang nga exercise. Nga mamuklatan nga agtip-tipid dala kay. Nagdakil mga minjay patpatakder da balay da. Nagastos da jay ah. Ay, wen nga rod ah. Dahito pa'y basit abalay ta ka nagastos. Adu ti nagastos ta dito idi. Dahil tulaka nakadakdak kalabalayan. Nagitak di balay da. Dandanimot malpasen. Adu pa'y di magatang ija. Awan pa'y tiles ken bubidana. Ururaya nga ron no bumulod da iti kwarta nga mamamot. Adu siguro ati kwartada ba kayo? Ilyang bakay. At damaning gatangin ta. Tiles kin pang bubida. Sapay na ibusan, tinutang ko a kwarta. Kay, kasanaw, ipasarding tapay lang, ti pandakaramid ti balay. Ay, saan? Sakayat nga baga ti taaw, nabitin ti kwarta na. Ipatuloy talat-talat kay. Kay pangalaan ta nga rod nga iti kwarta. Awanan, naibusan ti ornong ta. Magsapulak man na iti paglunak. Adaw, ti paglunan dita. Sa nabalay, tadamot tayo pensyon ta, pagbayad ta. Wen mo't kidi ah. Nalang araw, aglun ka manin. Bakit? Kamaudyanan na. Nalpas mo't lagan ti balay taros ito. Hey, wen garod bakit? Datan ti kadakilan ti balay na dito lugar tayaw. 3 stories ko lang man. Huwag nga raw. Nagpintas pa'y ti disinyo na. So nalaan ta, tiwangwang may tiunag. Kurang tayo ti gamit ilang. Puro daan na iti gamit ta iti sigod abalay ta. Alangan na pagkatin ta pa'y lalagi dyan. Ay, saan? Saan? Ipadawatan. Gumatang ta iti baraw. Kay pangalaan ta iti gatang tangay. Kit nagadupay lati utang ta. Ay, utangin tamadin Dam amaw nga agpapautang iti appliances. Hulugan ta iti binulan lakay.
Anya nga, ikabagis ilyang. Umaya ko ni Jibalayaw. Ay, aguray ka pa, ikabagay. Ayaban kantaw no kasapulak ti kadua. Kabailan mi paimot nga gasawa ti agtrabaho, ijay balay. Ay, kunak no alaan da ko nakatulong yo kabagis. Ninamnamak paimot. Ang mala, sana baling arudain. Pasensya kan, kabagay. Ngam saan mi pa kasapulan ti katulong ita. Ilyang! Woo! Ilyang! Ayan mo! Adak, dito third floor! Dito silitra! Abay, aya! Ayan mo, aya, mate! Adak, dito yung first floor! Umay ka ba daday paramin kuking ka? May nay na! Sikati at nakasapulan na! Di, sikati umay dito yung third floor! Pero saan? Daisan! Masadotak lang nga bumaba! O, dayay. Makabandog mo ti umuli dito yung third floor ba kay nagsakit ti saka kinsikay nga umuli. Iso nga raw na masadotak ka bumaba. Tama ka banog ti umulay. Ay, nariga gayam ti dakila balay ba kay makabandog mo ti umuli kay umulaw. Yalistan siya ti kwarto ta di first floor. Tika! Alam ti may sa kudsun ni Jay. Kun tay pungan, kun ulus mau. Ta maturog kay Jay no kaya mau. Hey, mandak mo ta. Mabuti lang no may siya. Dili. Dagbus-busin na amo tao. Ha? Tay sama agsingir iti utang ko daytan. Ay, aglabon talaga. Ah. Ay, awan ba'y pagbayad ta. Ay. Una yung tigas taon. No agpensyon ta. Diretso mo't iti utang ta. Awan pa'y mabati a kwarta ta. Sana balay. Tanapintasin to'y balay ta. Ay, Rositaw. Anyat mabasbasamakin kan. Apay nga, agduling-duling ka kan. Ay, kasla, agpatpatangkan ka mahal. Ay, sus, mataki kan samatan, Rositaw. Maumay ka. Pagkatan ka. Taray ka ni Jay Hospital. Agam, kasanugat agay. Nagngato ti agdan na pagnaan dito'y balay. Agparayat aklagan kadagiti karuba. Rositaw, apay gaya kasta kamutan. Di ka magagsaon. Una yun ti kasta nagbambanagam, Rositaw. Agsaw ka, agkuti ka. Ay lumaban ka lakay, tanay, adaw ti utang ta. Masapol nga tinulong ta, amang bayad ka dagijay. Iso nga paimbag ka. Nayawid tayo ni tatang diti balay yun, nanang. Way nanakaw. Agam, inutilan ni tatang yaw. Gapaw iti panakaatake na. Uwan nga rod, ananang. Ay, mangikabil tayon ton iti kama na iji baba. Tapno saan tayo amarigatan amang ipanmanan kan kwa na iji ospital, no bilang laeng. Uy, nga raw, nanakaw. Nangatunay dito'y third floor nga yan, tisilid bay. Ni, asino dagi iti agbusbusina iji baba, nanang? Ay, andaman na, dagiti umayag singera nakaw. Ah, agsingiriti? Iti utang miyakan di tatang yaw. Nabitin nga minti kwarta mi iday. Isugay mutang kamay, itinayon ti kwarta may. Pinagaramid may dito'y balay. Anya? Nagdakal ti utang may anak kaw.
Problema no kasanawa makabayad na kita. Nagruna kit. Ay, kastoy mo tayo ti sasaadan ti abayaw. Nasyan dagiti anak mi kada kami, kat tinulungan ta kami ang makabayad iti utang mi. Kat kaasi na, iniinot matlaan na bayadak dagiti utang mi, babaan titulong dagiti anak mi. Kat ita, inutil lat tatasawak, sana makakunail, iso asubsubwak tunggal mangan, di gusak kan aminan. Pasaray saan mi matla maus-usar ti second floor, kan third floor ti balay mi, tamabanugak nga umuli. Agbabawi ak ang nagipatakder iti dakkel abalay. Nang runa ita ta inutilen ti asawak. Alakastan, toy gayem mo no kabsat mo, ilyang. Alagagayem, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni kabsat ilyang. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! In your nose para ti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagina kada kayo amin. Biyag di tao. Hello! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, makablaawang pay dagiti sumaganad da Maria Fe de la Cruz, ni Marites Ngalatan, dita Singapore, kini Belinda Ramos, dita Toronto. Katitain tayo nga rudendanggan ti episode 310. Dito'y drama tayo, biyag di tao. Babae ti anak talena. Nakipimpintas ng uming. Karuprupan. Saan pa'y amadlaw itano asino ti karuprupan ha? Tamaladaga pa'y laeng, Ben. Basta madlaw kon asikat ti kaing ingas na. Isa nagpintas ti anak ta, bakit? Huston ti may nga anak ta. Diyak kayatan ti aganak, Ben. Nagrigat. Ay na, kastalay ti damo. Agamin to nagbaybayag. Laklaka amton ti agpas ngay. Kurang ati may nga anak ta. Uray, dua, wano talo. Wano, upat no iso. Diyak nga rod kayatan. Uray kumanubak nang ta. Tauray aganakak iti adu. Ta mangala ta iti yayada. Ngam nakurapay tamat. Ay, pasensya ka na. Doon ako rapayak lang. Lena, ang maipasigurado kan ka. Adi ka ito aglangan amangan iti anak ta. Diyak ipalumos na ita. Aggagatak iti husto. Ay, trabaho ka, trabaho. Binigat amapan ka ijay talon. Ngam di tayo matla bumaknangan. Dumtang to ta bakit? Basta saan ta mapukawan iti namnama. Patcheck nga ipahito ti Diyos day ta kanata. Kanon to nga tangay. Masikuran na kon, Ben. Adan anak ta. Ngam isulat tamat ti kasasaad ti biyag ta. Nakurapay talat ta. Di ka ganat bakit? Basta di taliwayan ti agkararag. Dumtang to ta iti umno a panawen. Bakit? Umay kan tamangantan. Nakaluto akon. Anyat linuto mamasida ngay, Ben. Nagluto ak iti aba. Sinagpawak iti karing. Aba manon. Makauma. Napurga ako ni ti kakasta. No saan nga aba ti masida? Saluyot kan pareya. Ay, pasigabulbulungan ti karga ti buksit ko. Mayat kit di Tana sustansya dagiti ipapaunag mo. Nagruna. Ket aggat-gatas ti anak taken ka. Ay, kaanon to nga tagumin na awa ti panagbiag ta. Marigrigatan ako na mga wawiri ti anak ta. Mapuypuyatan nakakanayon, tanakamangmangit mat. Sana balay. Tadak mo't akasinublat mo ang mangisala iti anak ta. No kas diyang agsangit. Nubak nang takuma, di anda kumamot yaya ti anak ta. Apalak dagiti daddo mga amamok. Adda yaya dagiti anak da. Adda katulong da iti balay da. Takasano,
Nagbabak nang dagiti na kiasawaan da. Ah, Ay, ala, inta mga nun. Diyak kumamangan ngam kapilitan. Tagpagpagatasak. Ben, saan ka pa maturog ta day bagak? anya dayta bakit? Sapay ko matamawatan na kiti dayto nga ibagak. Kaya't ka ngamin atulungan nga agtrabaho lakay. Kaya't ko ti makaurnong adagos. Ah, Agluwasakin ton bikat. Tay nakagsapul iti trabaho kay di syudad. anya? Ay, sana. Basit pa iti anak na. Kan, di ka pa'y unay makatagad. Ngamin, di ka pa'y natanggad iti usto. Amangan no mabignat ka. Napigsa akon, Ben. Kabaala akong tagtrabaho. Ladingitak, hindi ka palubusan. Lading itakmat. Ngam sana si kati makalapod iti kayat kong aramidan. Kayat ko ti bumaknang. Kayat ko ti maaddan iti ado a kwarta. Bay ama siyak tag sa lukag para iti pamilya ta, Lena. Bantayam kit di ti anak ta. Kaanon tupay ngay. Manalon ka lang. Awam mo't ado a kwartam dita. No agmula ka itinatang basit mo't mapaglaklakwam. Pasensya ka na. Naranaak ngamin din nala ka apresyo. Adahas iti hapo. Di na tayo baybayan. Kat patsyak agumin awan tumatla ti panagbiag tayo. Ikarik bakit? Dublyak ti kinagagat kong ang trabaho. Ay, kaanon tupay nga ta bumaknang tayo. Amangan no lakay kan baketan, di tapay labim maknang. Isong agpasyudadakit di. Kat no makasapulak iti napinda sa panggadak, agurnungak, tag negosyo akto. Saan ka nga umadayo bakit? Maasi kang umamot iti anak ta. Basit pa'y unay tapno panawam. Kat ano sampay nga wawiran Ay, basta no niya timbagak iso ti aramidak. Nulapdanak na saysayat lang agsinatan, Ben. Anya? Apay a pinalubo sa mapimanaw jay asawam. Maladaga pa ilaang ti anak yaw. Ay, kasanun nga iti panaggatas na. Impanaw nanti gatas ti apo ka. Linapdakmat. Jak pinalubusan. Angem nagpilit na nang. Ken pinangtaan na. Nolapdak kano iti kayat ng aramidan. Nasaysayat la kanong ngagsina kamin. Anya? Ha! Awan asin na iti anak yaw. Ay, kaasim ti apo ka o ka. Nakuna namat kid di nga agawin tunggal agsweldo nanang. Ay, malala. Taaw-awirag ti apo ka. Tapno makatrabaho ka lata anak ka. O ala, sumrekan na my friend. Dito iti boarding house ko. Nalawa mo't gayam ti apartment mo, Diana. Asino ti kadwang magnanaad ditoy? Awan, si Saklaang ditoy. Manungay ti abang mo ditoy. Nangina Ang lumayos lang. Di, iti abang mo ti papapanan ti sweldom. Saan asyak ti agbaybayad iti abang ko ditoy. Anya? Kasano ti abang ko ditoy ngay? Mano ti share ko iti abang, Diana. Ay na, di mo panunutin dayta. Talibre ti panagnaid mo dito yung apartment. Naalala, may kakitin tag merienda tapay. Kanon tanti in take out ta merienda. Diana, anya ka di trabaho ti pangisarkam kanya? Waitress iti may sa beer house, Lena. Ket mo? Ha? Napintas ka. Iso sigurado ang maawat ka ijay. Kan kalaslas bangam, friend. Manungay ti sweldo. Sakto lang. Ngam, ado ti matip mo ijay. Bumawi ka ititip. Ta ado ti galante a customer ijay. Ije ka di mo tayan ti trabahom? Agkatrabahuan tanto, Diana? Saan? Si kalaang ti agtrabaho ijay. Ta imikatakon. Kat aksapsapol da iti kasukat ko. Apay ngay mikat ka? Pinagsardeng na kun ati nobyo. Di na kayat nga agtrabaho ak ijayon. No kasta. Adan nobyom, Diana? Asino ngay? Kan taga ano? Ay na, maam-amom to no madamdama.
Ta umay ag dinner dito. Hello, Lina. Kumusta ka? Nasaya at latamat, sir. Ay, da kayo gayam tinobyo ti gayam ko. Di mo siguro namnaman na may sala ka itinobyo ni Diana niya. Ay na, tawin laeng ni Mensyo tilakay, friend. Ang ubing pa'y tirik na na. Saan ka di, honey? Huwag, honey. Gusto ka itidayta. O, ala. Mang Rabita yun. Kabayatan ti panagiin ni storyata yun, honey. Lena? Saan maturog tinobyong dito'y dagwas mo, Diana? Saan? Tada sa bali a balay na. Balay da, iti asawa na. No kasta? Ada asawa tinobyong? Win, friend. Sana problema dayta. Tasyak ti ay ayatin na. Kan maipaay na amin nakasapulak. Kat uri dya kag trabaho mabalin. Ngamin, kanayon nak nga ikan iti kwarta. Iso kaslag susweldo ak matlaangan. Anya? Mariknak ti bandog ko na. Ngam agano sak. Gagangay la siguro iti agdadamo ti kastoy. Ngam no mairwamak ton ditoy. Patsa ka sa anak ton amarigatan iti trabaho. Kan saan na bale? Tadakkel ti matmat gadak ditoy. Sapay la kuma. Tabumak na nga kun iti mabiit. Mapanak iti syudad, tayo naksapulan ti asawak na nang. Anya, apay amum ay ati pang sapulam kum kuha na ijay. Sapula ka. Ay nanak ko aya, nalawa ijay syudad. Kasano ang masapulam, no di mo mo amaw ti address na ijay. Nanang. Saan nga may na nagparparik na nila na kanyak? Jack maawagan ti cellphone na. Anya, Masapol na mayawit kung ti asawak. Tapag sasaritaan tayong ti panagkalay sa amin. ay anyan, manipong noong nga mimpimanaw. Sana na nagawawi da pulaws. Di na kay mapanunot mat iti anak yaw. Insukat na kan samutin nga main. Di kay kumamot agsaw iti kasta nanang. Sana maaramin ni Lena ti kasta. Agyaman ak tayo mawag kamot lang, Lena. Kumusta kan? Agawid ka kumana. Kailiw da kan iti anak ta. Ladingitak Ben. Ngam jakon agawid dita. Anya? Iso ngay mawag Tamangan mo namnamaampay lang ti panagsublik. Sikan ti makaamoy ti anak ta. Tabi siya kiti trabaho ditoy. Pangasin. Di na kami panawan iti anak ta. Ay-ayaten ka. Kasapulan ta kay iti anak ta. Hello? Lena? Lena! Mala, di mo ipilit tibagim ken kwa na no talaga di na kan kayat anak ko. Kaya na balik, tada ti anak mo aliw-liwam. Isulangan ati pangibukbukam iti atensyon mo. Ay-ayatek ti asawag nanang. Ay, uray ay-ayatam, no di na ka mo ay-ayatan, awan serbi na. Iso alipata munday tarik nam kun ni Lena. Nabayaga ko nga agtrab-trabaho dito syudad. Ngam, awam pa'y urnong ko, Diana. Ay, nadlaw ko nga minkin ka. Nga adagas-gastadoram, Lena. Hindi ka masaksakitan na. Ngam day tangamin tinadlaw ko kan ka. Linawas nga agpabaro kay tibag, sapatos, bado kan kanayon ti outing mo. Ay, jakmut maliklikan ti awis dagiti barkadak, Diana. Kan may sa, ure kasano ti panagurnong ko. Magastos ko matlat ti kwartak. Ay, mabambanugak nga rodan nga agtrab-trabaho, friend. Okay, anya nga ro ti planom? Agawid ka ni jay lugar yo? Saan? Adda ngamin agar-aram kanya kabak ng alakay. Iso na lang ada asawa na. Kasmat la itinobyom. Anya?
Ay, kasanon ti asawam iti probinsya. Nabayagan na nalipatak dayjay, Diana. Kaya't kaatuladan. Nga oray saan ka nga agtrabaho. At dalata kwartam. Kan napintas ti pagnanaadam. Ay, lading ito, Klena, ngam nawabalin, jak kaya, ta maitulad ka kanyak. Ha? Saan apan nakibiyang dayto ya? Ngam, panangisakit ko kan kakas gayam. Napatas kong dayta, iso nga amok ti bagbaga, kan adan kapadasa. Narigat ti sitwasyon ko, Lena. Diana. Iso ano mabalin? Diya kaya da maitulad ka kanya. Narigat ti makirelasyon iti adaanan iti pamilya. Kan saan ko nga inayat ti nobyo? Kwarta na laeng ti kayat ko kankwana. Kinapudno na. Plano kon asinaan ti nobyo. Ta kayat ko muten ti mga barwanan, Lena. Ay, adakan ka dayta, Diana. Basta siyak, nabukalan ti desisyon ko. Praktikalan ti biyag ita. Iso ang makaamuditan. Ikari, kadi kan to agri, iti sidong ko, Lena. Agbiag kakaslarena. Itid ko kami nakasapulan. Kan agabang ak iti pagnadam. Agyamanak, Densyo. Ngamjak may karya ka na, yun ti panagdan nata. Tamo meten, ado dagiti negosyo nga sa sikaswag. Wen, maawatak dayta. Iso nga ayos laeng, Densyo. Densyo, nasaya tay may ka. Anday bakak. Anya tayo tahani. Masikugak. Kaya niya kumahita. Sana problema dayta. Ure aga na kaiti sa nga pulo. Kabaila ka suportaran. Anya? Aywanam nga ruti sikog mo. Tapno na salon ato tipas ngay mo nga anak ta. Kasla kaano lang iti maladaga ti apukok, Ben. Ang amita, dakulan. Dandan agiskwilan. Uwan nga ron nanang. Mano natawin tinapalabas, manipod pinanawan tinan. Ang maging gayta, di pa'y imay kinita, ti inanamay. Kahit kumustan ngay tirik naman ako, nakalipat kan. Uwan nanang. Nabayagan na naaklon ko ti amin. Nailiwliwag kunti naramid ni Lena kanyak. Una, rumbang laang anak ko. Sa nabalay, taadan anak mo. Nanang, kaya't ni Tata Kandrong ay paabang ti may sa ektarya atalon na. Abangak na jay. Anya, ay kada nga raw pagabang mo, anak ko. Ang mga nangina mo, ti abang. Masubot ko ti abang nanang. Basta mulaak iti ado. Sika, anak ko. Sapay lakuma, taag swerte kantaw, anak ko. Isumot lagayam asag paminsan kalaangan nga umay dito'y dagos mi kadagiti anak ta. Tadapay sa bali ang babaim. Saan lagayam masisyak ti babaim, Densyo? Awan ti karbengam nga reklamo. Taimon una, anak karelasyon ko da Caroline ken Jenilyn sakbay adata. Anya? Iso adi mo pagimunan ida. Agpapada ti trato kada kayo. Pati allowance nga itid ko kada kayo ket agpapada amin. Densyo, duwa ti anak tan. Agbalbaliw ka kuman. Abay, kaya't mo na sinaan ka. Nagbalbaliw ha. Siyempre, sinaan kayo aminan a babay ti biyag ko. Kaya't ipamaysa akong ti atensyon ko, iti original nga asawa. Ha? Iso adi mo sasawan ti kasta. Anay ko, agsakit manan di baro ko. Danuman. Anyat mariknam. Maulawa ka. Kan marigata ng agangas. Diyak mawawatan. Tirik na ka. Mabit lang nga rod. Yalan kay ti danom.
Diana, sa dinot tayan mo. Ada ka kadi pa itisigo dadagus mo. Ay, nabayagan na pimanawa ki Jay, Lena. Tanabayag mo to na sinina at tinobyo ki Jay. Kapay, anit sa sanitam? Diana, awanan ni Densyo. Natayan. Anya? Kano pa anya di patay na? Naatake ti puso. Madamay tantipan na kalamay na iji balayda. Jak makapan iji ta mabutagak. Amangan no niya taramidan ta asawa na kanyak. Anya? Agad, kasano kayo ang kadagiti ubing? Jak ka mo taramidag, friend. Awan na pulos timbati ni Densyo ang kwartami. Kanado pa'y gayam tanak na iti sa bali a babae. Anya? Ay, friend, pumanong kalaangan dita syudad. Agawit ka ni di probinsya. Agrigat kayo lang dita. Sabay, ay na po, babasik pa lagi di anak mo. Kapilitan na kasta. Agsubliak lang iti asawa nga di probinsya, Diana. Pimanawan dagiti truck ng bunag iti napit mo amula manakaw. Wala nang. Kahit naranaak man ang tinangina a presyo ti imula katarong. Ay weng nga raw. Ay na. Ha, aduman na ti naglakwa manakaw. Aduman ti kwartam. Wala nang. Kahit patsik a parabor ti apo ti amin a bendisyon a maaawat ko. Wan, wala nakaw. Nayat unay ti Jaws, ta kinaasyan na tayaw iti apo ko. Wala nang. Kanwan gayam. Nasaon ni tatakan raw nga ilako na ti abanga katalon na. Takasapulan da kano ti kwarta. Iso nga imbaga ka siya kung ti manggatang. Ay ka, adakin ka, aday ta anak ko. Wow! Adan lugan tayo, tatang. Trakpay! Wala na ka. Tapno da pangiluganan tayo kadagiti mulak. Ni, tatang, adan nagsarda nga tricycle iti batog tayo. Sino nga tadag kita? Kumusta kayon, Ben? Lena? Nakalagip ka, mat? Anak mo dagita duang ubing? Wen, Ben, ngam natayan ti amada. Tatang, ato yun ti pinaalam madanon. Iso ka din ti anak ta, Ben. Uwan. Ni Girlie. Girlie, anak. Agmano ka kaninanang mo. Anak ko, ay na, kumusta kan? Ay na, dakkel kagaya man. Ay na, nagpintas ka, anak ko. Syakti naman anak ko. Kumusta kan? Apay ngay takalangag pakita ngay nanang. Sa di mo tinagapwam. Kwa, napanak kami nagtrabaho ijay syudad, anak ko. Anak ko, ay wan, kakabsat mo dagito eh. Tinasayat. Umunag tayo pa dito balay. Napulot di tiruar. Di tayo nagtipagsasaritaan tayo. Pimintasan ti balay tayo, Ben. Kan, adda pa'y gaya man lugan mo. Pimintas gaya man ti panagbiagyo di ti probinsya. Naasiwa na ti Diyos, Lena. Iso tinagkapan namin dagit aparamor. Kan kapumutan iti panagsalsalukag ko. Naku napay ni Nanang, nakagatang kapay kanon iti dagam. When? Pakawanan na ko ma, Ben. Dakkel tinagbasulakan ka. Naaklon kung ti panang panaw mo kada kami. Iso na bayagan na napakawan ka, Lena. Agyaman ako, Nay. No kasta, adda pa'y gundaway ko amang sulnit itinagkurangak kada kayo. Napakawan kan. Gamdya kon makisinublian pa'y kan ka. Nabayagan na napukaw ti panagayat ko kan ka, Lena. Iso adi ka kuman mang namnama pa'y kanyak. Ben, No pamakawan, may paikukan ka.
Angam no ti panagayat. Sorry. Ngam nabayagan anapukaw dayta. Di mo isukat ti pamilyam iti kinabak nang tanag kibaltang isudan tumetlaeng ti asitkam. Alagagayam ti tan tinagpatinggaan ti sabali manan napakasaritaan dito'y drama tayo biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin.